Birinci seriyani аяқтадық туғандар. Екінші серияны баштап азыр ақырын түшіп бара жатабыз. Жүріңіздер, мына құттайбыз. Ассалаумағалейкум. Қандайсыз, шеф? Денсаулықтарыңыз? Іштеріңіз болып жатабы? Сода. Жаңын ашыпсыз, а? Жақсы. Житки травертінде қаншадан болады, Атеке? 950-ден басталады. Тиреди, читиреди, бүт бары бар оқшы сізде? Бар. Мынауыз не болды, аға? Менелердің крашка. Бұл жаңы шықты ба? Yangi mas, eski 10 yilga narsa. Bunu da qılıb atayın bölüp jasasadan болады деңіз. Болады. Тети кирпиштен етқым, не ол, жеткі тұра бердің бе? Қаншадан болды таларыңыз квадрат метрі? 1000 сом çelegi. Çelegi mi 1000 сом? Boyatdım, kraska çıkar. Kraskası. Ошондо ол бөлүп чыгат деңиз, а? Бул жерде краскасы дагы бар экен. Bu kraskası 600 som, o idişi, muamesi 600 som. 100 kvadrat yeter. Ушул өзү 100 квадратка жетеби? Мындайынан 2-3 алса бир үйгө жетет экен да. Son турбай. Жаңы не чыкты ага? Жаңы narsa çıkan жоқ. Чыга элек. Акыры житки тура бердиң. 3D бар. Жакшы. Жакшы жасапсыз. Аябай мындай аурасы жакшы негизинде. Содаңыз берсин ага. Жүрүңүз. Ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Тынчсыздарбы? Кетебиз. Досум сиклап ата канчадан болот? Мунабыз. 1300. Каяктыкы бул? Казакстан. Россияныкы кайсы? Мынау ба? Сары түстөгү. Канчадан болот булар? 1200. Өзүбүзгүчө? Өзбекстан. Өзбекстан. Мынау бар. Булар канчадан? 1000 сомдон. Булар кем болобу российский? Болот, канча. Бөөрө алса түшүп бересиң анда эле. Жакшы. Пипси картондор канча болот ага? Өзбекстандыкы. Өзбекстан жок, Сузак бар, анан Казакстандыкы. Сузактыкы канча болот өзү? Сузакта 275 сом. 275тен. Bir danası. Kazakstança? Казакстан 360 сом. Kazakistan 360 tane. Rusya gelbeydi abi. Россия жок. Мынау көк каяктыкы? Казакстан. Казакстан ба? Казакстаным жакшы чыгарып калыптыр демек, а? Калың кылып, зон кылып чыгарып. Канчадан бул калыңдары? 550 тен экен. Профилдериңизчи? Профилдер эң арзаны 110 сом. Эң арзаны 110дон, эң кымбаты 140 сом. 140 сомго чейин. Жакшы. Содаңыз берсин. Мына ушундай туугандар. Склавата, гипсокардон, профиль. Тетиги жерде бир агам суббота күндөрү оптум чыгып 7 аяк сатат эле. Мен ошол жерге жетпей атам азыр. Жетип эле калсам, тааныштырам. Ава сизденби? Эси жокпу? Жүрүңүздөрчү. Шейит төбө ушундай туугандар. Тамак чыттанат. Укмуш. Мына жерде Битфортерде Өзбекстандын Кокон жана башка областтарынан келген идиш аяктарды сатуу жери болот эле. Азыр жок, негедир. Сураштырып көрөбүз. Ала кандайсыз? Мээрде бир Фортерде бай идиш аяк сатат эле да? Эми келеби? Да. Кайсыган алды? Мындай туугандар, эми келет дейт. Жүрө беребиз. Теги ичкерки тарапка түшөлүчү. Не бар экен, не жок экен. Көрөлүчү. Айдайың ава. Көрө атасыздарбы? Эмне керек? Комментарийге жазыңыздар. Сурап билип бер десеңиздер, шейиттөөгө түшүп билип беребиз. Укам кандай? Üst sıra var iken kazan, ayak, iliş, ayak. Assalamu alaikum. Kandayсыз ака?
Nesi olunuz? Sodanız bol ota mı? Ne oldu? Olmaz siz geldi. Yine size. Sıvaya göre. Bir acaban verdiler bunu dağınca. Yok koydu. Bir önce bir öz kaldı. Kazanlarınız kançadan boldu bu şehitli öyle. Gelingizçe. 3 litrelik böyle. En çoğu. En çok 250 litrelik. 250 litrelik var. Kançadan alınız? Bunlar 9,5 milyon. 9,5 ming so'm. Ova. En kichkinasi-chi? En kichkinasi 3 litrelik. Qadimgi uyga kerakli. Bularınız qanchadan? Bunlar 1100 so'm. 1100 so'm. Qayoqda jasab ağa? O'shniki. O'zingizniki. Местный. Yaxshi ishlar chiqib o'tadi. Endi ishlatishiga bog'liq. Ha. Odamlar ovotadi, endi jalib bo'lmadi. Tetiga 250 litringiz degan boya sumalak biz ham sumalak qilyapti emasmi? Erib ketmaylar. Endi quruq o'zini kuydirsa erib ketadi. Aha. Quruq o'zini kuydirmasa erilmaydi. Quruq o'zini kuydirsa, tetiga SSR'niki deb erib ketsa kerak. Yaxshi. Pechkalaringiz qancha bo'ladi? Pechkalar qanday pechka? Mana bu parovoydagi 22 ming so'm. 22 ming so'm. Zakaz bersa olaverasizmi? Tetiginde eski pechkalar da var ekan, ha? Asiski. Ananız qancha bo'ladi? Ular 9,5 ming so'm. 9,5 ming so'm ekan. Eski pechkalar. Chaqqan pechkalar var ekan bu yerda uyga qo'yganga. Sonangiz bersin aka. Bu eshiklar qanchadan ekan? Eshiklar 250 so'm. 250 ta. Bular ham o'zingizmi, emasmi? Yaxshi. Tavaslar. Sizlarga endi kerak bo'lsa tavaslar. Shehitto'ga tushsangizlar. Yürüngüzler. Selamünaleyküm. Anlaşlar. Mixler, sixler. Instrument var ekan bu yoqda. Zımlar var ekan. Kommentariyga so'zsiz yozingizlar. Emne kerak? Biz sizlarga bölüp chiqarib aytib beramiz. Qo'lingizdan kelishincha. Qanday Sayjava? Tinchsizmi? Ana yuringizlarchi. Voy, o. Bu yoq jo'ninglar Istanbulga, ağa. Assalomu alaykum. Qandaysiz? Amansizmi? Tezda bormi? Men so'qlaringiz. Yaxshiroq. Keldik, issig'ina qarabay gündüncha. Shu bir og'am bor edi deb. Restoranlar qanchadan bo'ldi deb aytingizchi. Arzoni qancha, qimmati qancha, qayoqdagi? En barli o'zi Xitoyski 900 so'mdan boshlanib emeğe ketaveradi. Qimmati qancha so'm? 900 dan boshlanadi, aytmang. 7,5 mingga. 7,5 minggacha. 900 so'mliqlari qaysilari endi? 900 so'mliqlari bundan 2 likterida. Ha, 2 likter tetiga. Aha. Bular обычный 2 lampochka solib qo'ya turganlar. 900 dan boshlanib ketaveradi. 1200, 1400. No, 3 tungizlar qancha? Ular 2700. 2700 so'm. Tetiga kuxnyaga, jana boshqa esa so'm chiqdi. Ha. Bu jag'i chaqa. Bu jaqlari 2800, 3000, 3500, 3800. Kelingchi. Qanchaga bunangiz? Shular 7000. 7000. Ha. Qancha lampochka tushadi buning? 8 lampochka. 8 lampochka. Tetiga lampochka tushib turgan joylari bor, kichkina lampochkalar ham tushadi. Bit bor. Ha, tonki 8 talik. Bularimiz nima? Bu jaqlarimiz 550 so'm, 750 so'm, 850 so'm, 950, 1,5 ming. Qisqasi 550 dan 1,5 minggacha ekan, ağa. Lampalardan türü var ekan. Lampalar türü var. Üstüran alsa lampanın içine arzonlatib beradi. Aql beramiz. Cho'ntak lampalarcha? Bularimiz 90 so'mdan boshlanib 250 so'mgacha. 90 so'mdan boshlanib 250 so'mgacha. Bu jog'ingiz 250 ga o'xshaydi, ha? Har qanday svetda jana turgani bor ekan. Bu içinde lampası uyup qalsa bormi lampasi? Bormi? Zameni bor. Garantiya qancha ham, ağa? 6 oy. 6 oy. 6 oydan 1 yilgacha arqili bor. 6 oylik 1 yilligidagi bor. So'ng ekan. Atayin kabelleri de var ekan, ha bu jog'inda. Ha bu bayaqi qattalına tashab qo'ya turgan. Zimeyka, Bulda har qanday jansa kerak. Qanchadan bo'ladi bularingiz? Bular 45, 55, 65. 45, 55, 65, 100, 130 har qandayni. Kачествосuna qarab teng bu jog'a. Yarki, slabый, shunisiga qarab. Mana shlangangiz qancha misoli? O'sha shlankalar 130 so'm. 130 so'mdan. Mo'shtmi? Eng yemelari shular. Cho'ntagini solib qo'yganlar. Patologga. Hop. Ola berdi yo'q. Qana jingizlarchi? Og'amning janib turganini ko'radi. Ha, bunalarmi? Ha. Sana og'am o'z aytgan cho'ntak lampalar. Ko'ratasizlarmi? Elib ko'rib, obrazец qilib ta qo'yib qo'yibdi, tandab
ала бересиздер. Эң кымбаты 130 сом экен. Арзаны 55 сомдон башталат экен. Ага прожекторлор ham бар экен. Ала бар. Канчадан болот мына чоңуңуз? 66. Doğru 1700 somdan. 1700 сомдон. En arzanı 350 somga çeyin. Çoğunuz 100 volt kokuladı. Qanday O kokuladı? 100'lük. 100'lük orijinali bu. Aha. O 100'lük prostoy var 850 somdan. 750 сомдон. А, булар ham бар экен да? Ofis mu? Oksinoy lampalar. Qanchadan bularınız? Bular 200 somdan başlayıp 550 somga çeyin. 200 сомдон 550 сомго чейин. Жакшы. Колуңуз берсин. Жакшы эле экен. Акмай кымбаттады десем, кымбаттаптыр, сиздерки жакшы эле экен. Ава bizdeki sıraydı. Ооба. Колуңуз берсин, май. Айтып тугандар. Жүрүңүздөр эми. Андан ары кире беребиз. Не бар, не жок чейитпейді. Печкелерди көрүп атасыздар, казандар, печкелер бар экен. Бүгүн суббота, соода кызып атат. Кабелдер бар экен. Шайбалар, арабалар. Өзү жака келеличи. Не кабел, не бар экен? Acaba buyak ne bazar dep koyat ele? Temir bazar, Şehitöy'ün temir bazarı. Kabel. Türünden neyini bileyim aytыңыздар. Айланы çıkıp ketsеңizdер, шаровой кран дейт, yukarı var eкен. Точка, мочка. Комментарийге жазсаңыздар, анан кирем. Gelip bilip berem. Yaxşı, yürümüz. Урматтуу шаардыктар, шаарыбыздын тургундары дейт. Жакшы квартира бар. Берилет. Алыңыздар дейт. Азыр эми студенттер жок болгондугуна байланыштуу көптөгөн батирлер бош болушу мүмкүн. Жакынкы 1-2 жумадан кийин аны деле таппайт эч ким. Мына жүзүмдү караңыздар. Кабдоллар бар. Кимден экен ага сизденби? Жүзүм канчадан болду атаң? 120 сом. Зор экен. Эже, аласызбы? Жүзүм албайсызбы? Жүзүм каяктык экен ага? Местный. 120 сом экен. Бул жак Өзбекстан. Зор экен ол. Содаңыз берсин. Өзүңүздөрчү. Өзбекстан жүзүмдөрү чыгыптыр. Өзүбүздүн местный жүзүмдөр чыгыптыр. Жүзүм канча эже сизде? 100 сом. Сизде арзаныраак экен, а? Түзүңүздөр. Чарктоо дүкөнү. Шейтөөдөн ылыйга түшсөңүздөр, мынасындай жерге келесиздер. Бычактардын түрү бар экен аке. Ажабама келейинчи. Ажаба кандайсыз? Амансызбы? Иштериңиз? Кем колуңуз кармап коюн, берекелүү колдоруңузда. Бычактарыңыз канчадан болот атат? Кой сое турган. Кой сое тургандар мага. Каттыктары, калыңдары. Мыналар кытайский, мыналар советский, мыналар самоделде жасаганмын. Мынабы темир кесе турган арадан. Темир кесе турган арадан бул. Ажабам колуна береке берсин, караңыздар. Темир кесе турган арадан жасаптыр. Канча аныңыз ага? Була 500 сом. 500 сом. 5 жына иштейт. Бу Кудай буйруса жүздө көп кетет. Сизге келип кайрактатып эле турат, куштат. Ол иштей берет. Көрдүңүздөрбү? Өзүңүз жасайсызбы ага? Машалла, колуңузга береке берсин. Абама келсеңиздер табасыздар. Шейтөөдөн ылыйга түшөсүздөр, аба. Ишиңизге ийгилик. Орок бар экен бул жагы, балта салта бардыгы бар экен. Жүрүңүздөрчү. Эмнени айтып берейин сиздерге? Бул жагы строй материал, бул жагы кийим. Жүрүңүздөр. Кысасы ушундай туугандар. Экинчи серияны бүтүрөбүз. 3-чү, 4-чү серияны Кудай буйруса сиздер комментарийге жазсаңыздар, келип айтып тактап беребиз. Бүт бары бар. Мына инструмент сиздерге. Кандайсыз ажаба? Ассаламу алейкум. Тынчсыздарбы? Бүт бары болот. Бардык нерсе бар экен.
Мен қоштасам сіздермен. Амандықта жолығышқанша. Жазыңыздар сөз.